Ikaze kuri Murindi Official TV, tugiye kubagezaho amakuru rwose, amakuru adasanzwe ajyanye n'iby'amadini. Hano hari ibaruwa rwose Republic of Rwanda Ministry of Local Government banditse Kigali kuwa 22 z'ukwa munani 2024, nomero ibaruwa ifite nomero 0753 cyangwa 0753 akarongo kaberamye 07 iyi baruwa yanditse bavuga ngo bwana cyangwa madamu umuyobozi w'akarere. Hano baravuga abayobozi bose bo mu karere, bwana madamu umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere. Hano bakandika muri bracket bose impamvu gusaba ihagarikwa ry'imiryango ishingiye ku myemerere idafite ubuzima gatozi. Ahangaha rwose urabona haragera ni insengero cyangwa amadini cyangwa amatorero afite imyemerere ya gikristo ageze muri 43. Hano bakoresheje imiryango, kandi imiryango rwose ndumva ari ikinyarwanda gikomeye kandi cyiza ifite icyo bisobanuye. Banditse ngo impamvu gusaba ihagarikwa ry'imiryango ishingiye ku myemerere idafite ubuzima gatozi. Hano bwana cyangwa madamu umuyobozi w'akarere, nshingiye ku ibaruwa y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB yo ku itariki 22 z'ukwa munani, nshingiye kandi mujye mwumvira ijambo handitse ngo nshingiye, bivuze ko ibi bintu birimo amategeko, uzibeshya kabirengaho azabihanirwa. Haranditse ngo nshingiye kandi ku isuzuma ry'ibikorwa by'imiryango ishingiye ku myemerere ririmo gukorwa mu gihugu hose guhera tariki 28 z'ukwa munani. Ariko ahangaha ndabona iyi leta irashobora kuba yibeshye, ahubwo yashaka kuri 28 z'ukwa karindwi. Hano ndabona hashobora kuba harimo kwibeshya kuko yanditse ngo nshingiye kandi ku isuzuma ry'ibikorwa by'imiryango ishingiye ku myemerere ririmo gukorwa mu gihugu hose guhera tariki ya 28 z'ukwa munani. Ndakeka ari ku itariki 28 z'ukwa karindwi. Mbandikiye mbasaba guhagarika imiryango n'ibikorwa by'imiryango iri ku mugereka w'ibaruwa n'ibindi byose cyangwa n'ibindi byose bikora bitemewe n'amategeko aho yaba ikorera hirya no hino mu gihugu. Uyu minisitiri wabyanditse ni Minisitiri Musabyimana Jean Claude. Noneho wumva ukuntu iyi letere ikomeye kandi iri tangazo rikaze. Uyu ni minisitiri wabyanditse Musabyimana Jean Claude, yabimenyesheje minisitiri wo muri perezidanse, minisitiri w'ubutabera, intumwa nkuru ya leta, minisitiri w'umutekano mu gihugu, umunyamabanga wa leta muri Minaroke, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere. Birakomeye. Umuyobozi ku rwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere, umuyobozi wa polisi mu Rwanda, umunyamabanga mukuru w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha. Murumva hano utuzubahiriza bino bintu ari bigomba rwose kubirimo, harimo polisi na RIB. Mwumva ko ni ibintu bikomeye tugomba kwitondera. Abazabirengaho rwose bazitaba urukiko. Nkuko hari icyo nabwiye ngo nshingiye, iyo bakoresheje ijambo nshingiye ni ibintu bivuze ko birimo amategeko. Kandi noneho nimubona hajemo polisi hakazamo na RIB, ibi bintu byose mujye mubyitaho, n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali n'abaguverineri bose. Urumva rero ibi ni ibintu rwose bikaze. Aya madini sinzi aho ribwerekere. Aya madini irya mbere ndaje mbasomere rwose irya mbere, mbabwire iri rya mbere. Rwose ndabona ari hatari. Hano hari indi baruwa igaragara ko hashingiwe ku isuzuma ry'ibikorwa y'imiryango ishingiye ku myemerere ririmo gukorwa mu gihugu hose ku itariki 28 Nyakanga. Urabona ko hano ryose rirakosoye. Hano ni amadini cyangwa ni imiryango 43, niyo iki kintu bakoresheje. Mu turere 18 irahagaritswe kubera ko yakoraga bitemewe n'amategeko. Iyo miryango ni ikurikira:
rero hano abantu basesengura muze kumbwira ahantu imiryango n'amadini ho bitandukanye. Uyu muryango wa mbere witwa abagorozi, uwa kabiri wita abakusi, uwa gatatu bawita abanywa gake. Abazero no uyu muryango w'abanywa gake bo ni nagaki babanywa gake. Umuryango wa kane abarokore, umuryango wa gatanu abavandimwe church, wa gatandatu agape sanctuary, wa karindwi apostolic faith mission international, wa munani assemblies of Lord. Iyi assemblies of Lord muraza kumbwirana ishobora kuba itandukanye na assemblies of God. Harimo abantu benshi bakomeje bibaza ese na assemblies of God bahagaritse. Ahangaha rwose biratandukanye, hano banditse assemblies of Lord not Gods. Ubwo hano rero nababyise gutya, ariko irindi Lord and Gods ni ugenekeye ushobora gusanga ari ibintu bimwe, ariko mu myandikire biratandukanye, bivuze ko assemblies of God yo iriho. Iya 9 Bethel Miracle Church, iya 10 Crisco Church, 11 Cornerstone Temple Dusenyi, 12 urumva hano rwose 12 ahantu rwose ha 14 no twe tugeze hitwa Dusa n'imitima Church. Uyu muryango wa 13 Edam, umuryango wa 14 BVR, umuryango wa 15 Eglise Betamia, umuryango wa 16 Future Bright Spark Church, umuryango wa 17 Gofa Church ubuhungiro, umuryango wa 18 handitse Hope Provision Saint Church, umuryango wa 19 Hosanna Bible Church, umuryango wa 20 Independent Evangelical Lutheran Congregation Rwanda IERC ni mu magambo ahinnye, umuryango wa 21 ni Ihema ry'Amahoro, umuryango wa 22 ni International Pentecost Ministries. Urabona rwose ni imiryango igeze muri 43 nemaze kujya ku muryango wa 22. None umuryango wa 23 intumwa n'abahanuzi, umuryango wa 24 intwarane, isoko wa 25 isoko ihoraho. Muraza kumbwira impamvu bashobora kubakoresheje umuryango, mumbwire umuryango n'itorero aho bihurira, kuko hano harimo ikinyarwanda abasinyarwanda muze kumbwira. Umuryango wa 24 intwarane, 25 isoko ihoraho. No ni isoko ibohora. Umuryango wa 26 isoko imara inyota, umuryango wa 27 ivugurura n'ubugorozi iremera. Ubona ukuvuga ngo ivugurura n'ubugorozi bikore hano iremera. 28 Joy of Salvation Church, iryo ni idini risanzwe ubona ko rikora cyane rinanazwi. Umuryango wa 29 Liberty Bible Church, umuryango wa 30 Life in Jesus Christ, umuryango wa 31 Lutheran Mission in Africa, 32 Philadelphia Church. Iyi Philadelphia Church nayo ni itorero rikora cyane, iri ni itorero rwose rizwi cyane, rikora rikuhanura rukora ibitangaza. Iri torero rya 32 ni Philadelphia ni tukabina ndivuyeho. 33 ni Principle of Holy Spirit Church, 34 Promise Life Convent Church, umuryango wa 40 aho naringeze rwose kuwa 35 Redeemed Baptist Church. Redeemed nayo ni itorero rwose rizwi cyane. Itorero rya 36 rigomba guhagarikwa burundu ni iryo bita Information Christian Church. 37 baryita Salvation Church. 38 Ismail Religion and Culture Organization for Rwanda. Itorero rya 39 ubuzima bushya muri Kristo. Itorero rya 40 IDPR impinduka. Uyu nguyu rwose urwanditseho IDPR, ururungu rwose urabona ushobora kuba rwarashishuye, warangiza none rukitira gutya rwarashishuye IDPR no akandiko impinduka. Urungu rwose n'amategeko narukuri cyane, barebe ko bavuga iri zina barikuye, barebe ko atarimo ibintu bimeze nk'ihangana rijyanye n'amadini, bashaka guharabika idini
byacu. Idini rya 41 ryahagaritswe, umugeni wa Kristo. 42 umurage w'abera Pantekote. 43 urwambariro abera mu Rwanda. Noneho urwambariro rwo ruranatangaje. Hari ikintu ushaka kubabwira ko iyo urebye insengero, ubushize nababwiye insengero 55 zigomba gusenywa kubera ko ziri mu manegeka. None ubu ngubu mberetse insengero 43 zigomba guhagarikwa, zaba zubatse neza, zaba ziri muri etaje, kubera ko zitemewe, mbese ntago zemewe, ntizujuje amahame y'andi madini. Ikindi nta n'ibyangombwa afite. Urumva rwose izi ni insengero zigomba guhagarikwa kandi burundu. Yari Murindi Official TV1 yabagezagaho aya makuru ajyanye no gufunga iyi miryango ya gikristu. Murakoze, ciao ciao. Imana iravuga iti, banyamadini, Imana nizi byose, kandi Bibiliya ivuze yuko Imana nigena byose, icisha bimwe bugufu ibindi ikabizamura. Iryo ni ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi 75 umurongo wa 3. Bibiliya rwose ibasha kubivuga neza. Ubutaha tuzagenda twiga n'irindi jambo, nzabasomera rwose ijambo ryo muri Bibiliya rigaragaza ko nta kintu kibaho kidafite impamvu, kandi twemera neza yuko ijambo ry'Imana rivuga ko nta buyobozi bujyaho butashyizweho n'Uwiteka. Mureke ubuyobozi bwacu butugenera ibidukwiye, buturebe ibidukwiye. Bamwe turababaye kubera amadini yacu twasengeragamo bayatwitse, ubu nk'abagorozi barababaye, abakusi barababaye, umugeni wa Kristo barababaye, ariko hari impamvu ibi byose biba byabayeho, kuko Imana niyo izi impamvu, kandi nzi yuko urusengero si rwo ruzatujyana mu ijuru, ahubwo tuzajyanwa mu ijuru n'ibikorwa dukora. Insengero kuba zafunze ntago bafunze imitima, kandi ikindi hari izasigaye, kandi insengero zasigaye zose zivuga ubutumwa bwiza, kandi zose n'Uwiteka zishaka kutugezaho. Ndabanza mbagira inama, mugerageze mugane insengero zasigaye, kandi izo nsengero muharanire yuko zigomba kuba neza, zigatera imbere, kandi mwiyumvemo ko iryo dini mugiye gusanga wenda mutavukiyemo cyangwa mutari mumenyereye, mwumve ko ikibajyanye ni ugukora umurimo w'Imana. Rero nta nka yacitse amabere. Ejo bundi nabonaga mu majyaruguru ho bavuga ngo hari insengero ziri mu manegeka zigomba gusenywa zigakurwaho burundu, ko ziri mu manegeka zishaje. Abapasiteri baratakamba, bararira, barababara, ariko abapasiteri ndagira ngo mbabwire ijambo ry'ihumure. Ijambo ry'ihumure riravuga ngo, ijambo rigaragara mu Kuva rivuga ngo igihe Musa yatakiraga Uwiteka aravuga ngo, niki Musa gitumye untakira? None Uwiteka abwira abanyamisiri bati, mukomeze urugendo. Ni ijambo riboneka mu Kuva 15 ahubwo ni Kuva ibice 14 umurongo wa 15, aho Musa yatakiraga Uwiteka akamubaza, se niki Musa gitumye untakira? Maze Uwiteka abwira Abisiraheli ati, nimukomeze urugendo. Nanjye umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Murindi Official TV ndababwiye ngo nimureke gutaka, mukomeze urugendo mwatangiye, mukore ivugabutumwa, mubwiriza abana banyu, mubwiriza abaturanyi, n'andi madini yose muzajyamo muzabwirize, kuko Uwiteka aravuze ngo mukomeze urugendo mwicika intege. Muri Abakorino ba mbere ibice 15:58, Abakorino 15:58 niyo havuga ngo, nuko bene data mukomeze imirimo mukora, cyangwa mukomeze umurimo mukora mutanyeganyega, kuko muzi yuko umuhate wanyu
atari ubusa ku mwami. Nimukomeze umuhate mwagize mushinga insengero zo kuvuga ubutumwa, niba koko ari umuhate nyakuri. Ijambo ry'Imana riboneka mu Bakorino ba mbere ibice 15 umurongo wa 58 haravuze ngo nuko bene data mukomeze mukore umurimo w'uwabahamagaye kandi mukorane umwete, kuko muzi yuko umurimo mukora atari ubusa ku mwami. Nimukomereze rero mukore umurimo w'abatumye. Yari Mulindi Official. Ciao ciao.